Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Tauhid Bugis, ia makokoy kaki di Padang Arafah. Dan di sana ia naritu Jabal Rahmah. Mega tau mau kiasan terutama idi ugie. Mau kiasan serekom menginginkan mencari jodoh. Ya. Maka simoy na reko iro aseta diukiwi di surat nikah tak mana sah daripada diukiwi aku batwe ya di Jabal Rahmah ini masolangi atekak tak belum tentu toi na pojodo ki fong Allah Subhanahu wa taala si bawa asang ia dukie koro batu-batu na Jabal Rahmah. Tayyib tajaga ate kata aja tasolangi apa sewat talur fong Allah taala asaba kata talo kamai ia naritu celengi wi kampung na nabita ia mapeletukang ni apa sewangi lur fong Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.